the country will be no so country will be said. Gyedie Ne Sen aso and the yesi na yesi enche gyidie ahodo a ebetumi aboa yen ama yeden komoy abro na ene ewura no ma ye ne wonu ba bedi komo eye osempakani ifa ku osempakani ifa ku Church of Christ as a full and war randa remind Sanso and May Malam Abdallah Nuhu Tene Ononso Moban Kranza ha Grabo Somno Peripon Mubia na Oha Henry Eba Abetre Gyedie Ewo Eso Ena Abe Yewo Reverend Osei Richmond Christ Deliverance Ministry International Asafu ena wo Franca Amango ase ena asafu ewo onso atena se woman edika ye hwe wo ma aka ko be join e bra ye boy no mema wo ajona afi ye hye na entra mira no mamuna ajo anyway yo ajo I say, well, say, I na yasema yebisate oba betimi ayo wo ewo asapo wayo so wo wati afere dia ni aye nkyerɛ ewo sase ana weni amanbo a eda ega eso eju otempakani wabompa ya maide mamen sase wo enom asapo ebe won ti ase ni sumpa FM wo so so chemu oba se asafunu hia ebema ene ye yifo ewa sia ono free afamda dem nyina eba no o jiwfo esomo no yehu oba bia na oye priest se osofo a na olivi esomo Mose abasom yehu se ebra onyankopon yi lewu abusua no
some of the show live na a member and an yes, Empa, woman, na member. Media, find a first sorry, young Copoa. Young Copoa is a media. Members. And if you said, yeah, here was the photo fine. The woman said, yes, Emma command or mighty 22. Verse 18, up to verse 20, no, here for you to have and fight about the in preaching, would it be some sorry, here, person, I'm a member. Now, I was out when ya, a mammy, what trouble for fans of what is that? I'm a member. It is a Tiano. That's it. Why do you know that's what I remember? Said it. Now, you need to have a symbia or Bible. Okay, in this crowd or up there from 10,000. That was such on Bob. Now, what? Gonya or Baha or Dickay, our shot a baby, as a leader, or this many. We are as a shell. As a police shot here, if three brothers some shots here, the entire Abaco some pain. The room said they were ma, and was sorry, ma, it didn't have one. One from the Bible, watch the one, not or ye. What? In the other say, about war aside that. Say a man and money. There's a young point to you, or bar and a fire. In young point. Or ye, the share no from creation. At the premier, Yabri. Now, Yabri is defend the Bible. But we are Bible, what I say, Bible, you did. Na ama emunyam aka unyankopɔ right enti ya wo kan etina wo Bible no ye 2 Timothy chapter 2 first Timothy chapter 2 verse number 1 verse 8 but point na nkasa ye verse 12 up to verse 15 what the Bible says to do verse 8 na wo chese mpa yebompo sa asafo no behia se ye soma emema and I was a dear anymore. A bompire. And we any way Gina so no Gyedie a sin piece or bar into me and yet or so for ewo a quine binum eso. But I say, Yabesaya bana yaba abeshe other quotations say a bit me a support and I say be a be contradict their walking. Now mum minma union so any or more. Preliminary remarks na fe yewura enkomodie no emu menka yetie for say osofo Clement Free fan so atena se ewo ha enom osempakani se emma entumi enni asofo emma entumi enni ekan ewo tumadie bia mu mepese sofo Free fa beba man sana maba eye malamo osofo yema wadwo anumre yenua na anumre wapomo yes erade adom yo menu abacha omoso nyame adom yenso ye ho ye pa wada roma asema eda edwani wo hwe eye akenkan sema osempakani eka ede ekire yen ya ose enu ntino emma enni oba ntumi ndi osofo oba ntumi ni emema ekan ewo nyamesom ni nyamedwuma mu wo hwe firi wo won tete ne wo nso Gyedie mu a ugina enkomo yi ehefa menu amedase mechia wetiefo ne abedwafo nyina Gyedie se bibia chase ekoso ewo wiase a I think say this is the first time in human history you say women are coming out ma I shall see P. Ya enter into a season so you will say, sir, and the panel yama be brave woman banini because in the previous era, ye were a major median was said yana udi. Now ye believe we say,
Bible is to 90.7 FM. Bible no trust him. Nyame asem. Ye de sha mamrem, ye de sha dwumadie bi mu. Inti culture amamre running around e wo trust him. Say net here there. Then it means say the church has been adwumaku a marginalize women for quite a long period of time. Meanwhile, the padroma wo asori no ma. The entire can say nyina say wo hwe asem a menu apani kan ye e wo 1 Timothy 2 no. You can also refer the same thing in 1 Corinthians chapter 14 verse 34. You see Paul no or can same which Ephesian church and the Corinthian church. Maybe say so Paul ya against women becoming leaders, women doing good in ministry. Okasetiana. So Okasetia there. And here, and 1 Corinthians chapter 11 verse 5. No Paul shall say talking maybe no motion come. Say Paul can want some there. Now, you share some other scriptures here. Paul shall say analogy and maybe or majuma ye any ministry or tell me almost as co-workers. And maybe it is a few more, and maybe it is a you diamo and those can press money, those kind of union. But we share at the end of the year, we can see say something was going on in the Ephesian church and in the Corinthian church. Niama ben na ekoso sa. And niama na ekoso in that era ne say. You see culture amamrim ema the Ephesian church and the Corinthian church. Maybe say within their settings. Yem find out say akokodro ben na no mo. Tumi ben na no mo. Enyina so ben na no mo. That you can question a man publicly asking some questions. In amamre mo ye won say naturally say wanyan krofa wo bu ade. Because amamre mo no be me kasa. Who dare you as a woman? So what I think and say edu baby aye infiltrated the culture to be the mind of God. Edi yo nyame adwen. But amabiri bi koso. Eti emma no timi nya akokoduro ewo in the public service no. Etimi question so many things. Ebisa ne ma hudu bebre. Now say any sa no asa ma no. You consider mo say na just mumu ade. Because any asori no asha say training rebels. So that you fight against your men. Because the Corinthian church, some were prophesying, some were preaching. Ebi Kenya me asem, ebi shenkom, ebi enti the leadership aspect aye kan wasem ni no. They were doing it. Notwithstanding, with the 1 Corinthians aye kan wasem. Any the Ephesian church I mean you penny kan wasem. What about the 1 Corinthians chapter 12 to the 14? Gifts ya wakan wasem nyina no. Paul was addressing to men and women. And waka kire won say sa adoma chede ede mamu nyina no the same God, the same spirit. Ebi wo na wona so pesa ye kan ya ebetimi akan ya ma read no wo ho no. Meaning say ebe kwa ba test no nyina wo. Right. Ye betimi ahwehwe and we will do it. Omu nyina no Ubehu say he was addressing my brothers and sisters. So the who. And adoma chede obobo so no. The Holy Spirit did not come for men alone, but it came for all. It's yin and obama. And was a sad adoma and it's for our common good to lift the church. And in year one they were prophesying, they were doing it. So that means that Paul was contradicting himself. And as I say, but minia, the American minia no mabemuni say, the yen yeti as yen say. From that angle, I may address it from the angle that minia penny came. And you say, there were cultural issues. There were cultural issues. Into a man or more confronting a man. We see it if you read test and contest in say there were disorderliness in the church. And your man is so. And your man ko. A member muniama wohono. It seems a sorry ni a bush. So what Paul did was that. I say, saying ye mumubi. I was same be a was ubisa. Oko demwa. Right. So now it was to portray that women, the church is not portraying them as rebels against men.
But he was trying to tell them, say, because of the cultural settings. And I mean, you say, Bible, no. It is situated in culture. Obi amamirim. It is a man and a woman. No. A man no enya a lot of influence. Notwithstanding, say, in the era of scripture, no, so much with men. We term it as patriotic society. A man dominated. A men dominated. Enti amambra ni mu niema no. To the be wa sanity. It will read to the book of one of scriptures na. Bibi to say, otro the book of Matthew. Ohenwa, or ye purely Jew. Inti Jew for amamere bebre affected the writings. But we otro for otro Luke. Otro no say Jesus came and came for 90.7 baby Matthew unhua. Eye niema basa man ho niema ne Luke shall say so be poetry. Why? Because also background no and influence on him. Right. Eti me read the minua e kanoa. That is his faith. Right. Ne Gyedie. Meaning say ye nyina obi e ka say the Gyedie. Ye hu say cultural issues wo. Na a man no portray some attitude. No. Say sanity there na the question obi betima bisa quickly ne say sa Paul prohibition no na nhye no what the told maso no relevant ene na specific for the church no one. Okay, me what I can say is say this prohibition and work no, it wasn't a universal prohibition. Okay. If he say there are other references from the scripture, and also bet me actually as we go on no say there were other women, but meaning say it was addressing current efficient situation. Never circumstances are not surrounded around. Nimdie ni nyansa po yobi a ho. Adoma chede nyame dom ne say na oyobi a onim nyansa pa. O look into the situation of the people. No they justify the scripture. May I say also for Clement Afrifa and our tenant Kano Ramzia Presbyterian Asafumu ewo akumsa doma say ena owo na mameko malam nuhu chenenso eho na mintie ono so nigidie ene ninsema edika ne preliminary remarks na fe yemra eme chere gidie ne yemesi ni pi ewo ha malam salamu alayk wa alaykum salam wa rahmatullah. Right, yeda hasi bebre anwumre enkomo a eda pono so yi wo hwefiri enkramusom gidie mu a ubejina hen na ye na ubejika yaka ansana ya chere gidie ankasa minia eda wase nyankopon wenhira. Amen. Ene question ya obisemi say hwe Islam oba intimi enye okandini oba betime okandini o betime okandini ewo ne yonko emma so nemum se ye ka merma ene emma abom no Islam oba intimi enye okandini genti a oba intimi ye okandifo ene se ohun se ade e friend se enkomhye se nyankopon ede enkomhye ede ma obi a won fan komhye ma obi a ono bibi edini so ti se yehwema abakwase mu a akomhyefo nyankopon de wo ba ye nyina obi enu a wo ya akoa 90.7 FM wonya akoa na se yehwe emma so eye ma abodi bi nyankopon boye no wodi ahye bibi ase one wodi awade tumi e de ato emma so to oba ohebere maase two wodi ade a efren se ensabuo awo wodi ato emma so sa tumi we enti ma oba emeye okandini FM ohe Islamic point of view oba se ubu wonsa enu kwan se okohye dem enu kwan se okohye dem enti samre no oba no we malama salata maso usu wabu wonsa enti besi den na wo de o ma akwa ya sori amana yi ti in Islam oba enti ekandini de tosu mienu ansa na beko de tosu mienu no sa mfanto ho na wo ye no se Islam oba ubu nsa onkohia dan mu no yemfa ne se atemuda aba
that day na temu da aba no se oba bi abu ne nsa na oyetene ne ni se okọ heaven a ne nsa buo no nti obekọ ana onko me da se any question here obisa me yina yenim se nipa yemfa body we ena ebekọ asura himan pacha o tia body we na otumfo nyankopon de ade friend say chimaye aka e de aka no right enye honhom no ti sampepe na ye awo oba se wo a e se unya adaduanan ebi kura de ebro but majority na line between that 40 days na ne preach moja no na etwa entwa ya any god activities bien honma obetumi atake because of this in Islam oba so be di kan ali di Islam ekwan right yeda ase bebre se wasi ne pi yebeba na wamayen eye Quran no mu ba bia kana esi ne pi na yede atoto ho ahwe se eye atwerefo na etworoye no wo mo adwene ene wo mo ahonim no ese wo mo so atwere no mu ene ma wo mo tworo nsem no bi ana se eye onyankopon na ahye se yen kanisa Reverend Osei Richmond mami tie won so wo wano disema edekan efa emma akanie ho se ma betumi adi ana man to mindi ugina hen yo aja ya me inshira amen 90.7 FM samri minister sompa red unity bi ni na ofia apie mu a wode na dwene maye na eduru ba bi nso mo bepie atumu na ne wa bi sami de minsusu yi mu no oba betimi ayekanifo right we say God is dynamic God nyame enye static nyame tim sesa ne ho even the Bible no kura no aye wo munchi mumiensa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ye wo nyam kopon abire bi etwa mu no o ma David de oba ya okun no ni pa nyam se enyam fo na ya dia ese nyam ye de ane obi ka so nyam sumni na wo fi se kana ni epunwa ana so Sompa FM se ni bi si ade na etwemu ne die se onipa ekọ saati ekwa yetimi kan se Sompa FM enye kom ewo asafo mu na osan ka to aso se yedi kan bo be ma ansa na ye bo oba ewo musa ba ye hunim se nyame asemu no nyame timi ema mo ayi donkey on man kasa God is so wonderful bibia anywhere nyame entimi nye ebacho fami ko Matthew chapter 3 verse 13 na yenhwe bibi ewo honomo enti awurade nsusu yemu ne de opa betimi aye kandifo asemu aye kan se wonyame di kan bo be mai according to Genesis chapter 3 verse 3 down was no yebe hu se wonyame di kan bo be ma de ba e ba se o mo hwe ase no o mo mienu nyina na hwe ase hallelujah se be ma na ye leader de na always no na wo se we leader. But according to scripture no obani ti aduaba ni bia odi ye no odi bi ba ni kunu ko se ni kunu hunu se nyame di tumi nyina ye dai ama no na on e wo se nka wo ye kandifo azu we di aba ni di bibre no no so di bi edi omo amienu nyame anim hwan na ayemfo nso kura kese be ma na ayemfo nso kese edi se ye gina sasem no so wa ana ne ama ye san aka biu no asafo no ye wo asafo ahodo bebre. For instance, your bank your Church of Pentecost, even including Pentecost, you know, you have many branches. It is a Ebia Assembly A.
fonso bi asim na sɛ yɛ ka sɛ manye komu a ɛno nkyerɛ sɛ asambu bi nso manya den manye kom edi saa asɛm no a Paul kan yɛ no na ɛwo challenge bi a ɛwɔ particular area hɔ a ɛma ne yɛ den ɛka asase no me ba to Matthew 3 verse 30 no kan wo kakra na yɛn hwɛ nneɛma bi ɛwɔ hɔ no obey so no aha ɛne pini ha ma me Matthew chapter 3 verses number 13 kan ka to aso kakra kɔma wɔsɛ na Yesu firi Galilea ba Yordan ho yɛ ne nkyɛn sɛ ɔmmɔ no asu na ɔno deɛ osi no kwan sɛ me mmom a ehia me sɛ ɔbɔ me asu no na ɔreba me nkyɛn yi na Yesu bua sɛ no sɛ sese deɛ me ma ho kwan amen Sumpa FM then I say God is dynamic God once you say yemu no Yesu Christo so saying John the Baptist eti na was saying ka Yesu na bo John the Baptist asu eti abra Yesu man no kwan no say hey na mi momu a o say wo bo masu no na wa ma me yeden me bo wasu na Yesu ka kire se de ene ma asesa na ma ho kwan eti ye hwe Bible no a we have God the Father eti kwanye onyankopon ni David mo ne Abraham nante ye no e different from say Jesus Christ ba ye no ena Jesus Christ so ba ya okọ no de ongronkron mai wo si empo mi wo niema bebiri ka kire mo mi won nsem bebiri ba muntimi ngini sesie na me kwa ongronkron de be den eni beba ti se ongronkron hihye mu no oba timi edi sofo a ene hwan ne be hunu hwan ne betimi aka and according to Joel 2:28 no so was nabi liba awurade asenie mi behwie mi honhom agu honam nyina so etie mi sense ye nua maamo no omo so nye honam ana omo ye honam right and even so oba mpo se gyina se obu ne nsa oba bu ne nsa obeti ntina so no ye ntimi mfa nipa ba akope engina se wono gyina won ne kendifo na se even po obu ne nsa obeti mama foforo den atake over ntimi nsusuye mu de oba di sofo ana oye leader nyame mu no fonsu ni ho oba di sofo na oye leader nyame mu mfomso eni ho Gyedie Ne Sen dwumadie na ugusu a o hwe dwumadie ye live osempakani memra wo ebiem ebi ka se quotation na ye kenkan ye no First Timothy no a ye kenkan ye no quotation bia said ya na sofo asofo afrifa ne sofo Richmond kan no quotation bia Paul de address specific situation say nya sa de a na Paul a contradicting ho ewo Galatians chapter 3 verse number 28 honom no osenya sada na Paul a contradicting ho ewo ebi so ka say Bible no ewo the spirit and ewo the letter no ne atwerode no a ye kenkan yi na the spirit no ne ntiase a ewo atwerede no emu no Gyedie mu udosu kwa ofa firi atwerede no na ofa firi honhom no a ewo mu no a obekire mu san pi ene de atama afofora ajowatom se emba edi kan a enyeye gedase minia esro ko a wasan ede amame Bible so bi kan asema ma woni no kan se nyankopon asem based on 1 Peter chapter 4 verse 11 na obi soma ma oni no nsom esoma ifiri ahode onyankopon de ma na ahye onyankopon animunyam enti se akisofo hia na ye kasa wo Bible kwan so a ye Gyedie ne fapem no egina twekronkron no so na me da anuanom ase ewo wo mo enkyerɛkyerɛ mu nyina se ye wura Bible no mu yi pa
What 1 Corinthians chapter 14 verse number 34 me near quote we person you read verse 34 up to verse 37. Okay, until come for a bit my come First Corinthians chapter 14. 1 Corinthians chapter 14. Yeah. Okay. From verse 34 up to 38. 1 Corinthians chapter 14. Verse 34. Atifias was said, Emma asade asafunhia mu ase. Okay. Aduana ena no kekan say, "Oso mama mu e won ano asafu mu." E pa chamen to aso. Na omua won na Oma won ho kwan se onkasa. 90.7 FM. Ase sadia mla no enso ka no. It all refer to the law. Question is demra and na Paul ka ho asem go hi. So open proper interpretation based on the context or ura Bible no mu ya. 1 Corinthians chapter 14 baby Paul eken. Emra all ka ho asem eye adebo mfiti ase. Wo Genesis chapter 3 verse number 16. Ebra na mi nu akire bi hu se bone ehya ase na enam oba so. Onyankopon case ya of pronounce on oba ne ho no. Na sa asotwe no eka ho bi. It is all read Genesis chapter 3 verse 16. Me dey no compare na ya beto akenkan sem no so. Wo Genesis chapter 3 verse number 16. Yentie ensema Awurade eka kire oba no to aso ba me. Mo se nwe jinke tie me san yimu eye edu ensia no. Okay. Na oba na de o ka kire no se dona mema wo yi ane wo nyinsan mu bre adoso. Ye mu na wo be wo mma na wani begina ukunu. Ene nimdie ba yi said aso ye adwuma. Oba nyinsere how many months? 9 months. E hyase wo 8 in turo mu. Na onyankopon ode kwa awie na o se wani begina ukunu. Ha na o refers oba ne kosoro ba fam oba ma no e de bedi ne so. Oba ware a ni kunu e ne di ne so. Say asoro ba behia based on the scriptures no. Say o hwe 1 Timothy chapter 3 verse 15 and then verse 16 no. Verse 15 no ma yehu say asafo no behia ya abusua. The church is the family. Eti abusua dwumadie mu no. Hwan mu de leader, hwan mu de kura authority. A wo de ye nhyehyɛ Bible kwan so no eye mmerema no eno nti na me nam tworo no so de ne di ama ye tiefo nyira hu sɛ wo Bible kwan so no sɛ de anuanom ama ye nhwɛ so bebre efi sɛ ye ntimi mfa bibi nka tworo no ho sɛ de anuanom ka no nsɛm a ye bobɔ so nyina me ntimi mfa bibi nka Bible no ho efi sɛ ye tworo wie ne sili ɛhyɛ anonso sɛ ma obiara mfa bi nka ho ena obi nso nya den enyi bi mfiri ti sem ye huhu mu ni mi ye hia me ntimi mfa biribi nka Nyankopɔn na sem ho ena me ntimi nyi biribi emfrim ma yensan ko ye chi na afa ye hwe 1 Corinthians chapter 7 ni yi chapter 14 no a ye kan no ma yensan mewuram na yemfa adesua kakra bi na iwi ahwe ada quotations a ebetimi asupport yen we adesuam ye mu ma se wo mo ehu hia ema ho hia pa na memo example e se ma ho hia nemum eba osoma ye worship se ye de osore e ma onyankopon onyankopon prescribe wa kire kwan a ye faso na ye de osore a se fata emma na eno na Bible no prove ze emerema na eye leader e wa abusuamu no o mo ne di osore enanim enti worship bia no e se lead by the men. Na yemra 1 Corinthians chapter 14 no na yenhwe another point. Now we are 1 Corinthians chapter 14 verse number 35 econo because you can 34 no na every verse 35 econo teacher Bible me. Say na se opese osua bibi a won bisa wonana won kunu efie. If you say ye fere ma oba say obekasa asafo mu. Enti se oba no pese osua bibi a ha o use marriage law. Woman aware no. Ye nimsa aware mu ye asofo ya ye hia aware so a ye se oba ne be ma ka mo ma ye den. Onam kro. Enti aware mra e wo twero kronkron kwan so se mi gina ho e preachi a e preachi ma abusua no. Enti me yiri wo issue bia se me wie na obi sam se me wura na wasem we die me ntiase eti kirekire mu se ankoba sa na me gina ho e preachi no na mama akwanya se obi misa asem me nye de emfanto se me kirekire afa kwan a obema afa so hwe oba na me yiri aso de gina
papa the same bisa say na be ma ba akon homa abiyafo den ne be bo mo adwinu be kire say bi kura wo preach no as a leader no onye wasede ye enti obema bia o gina ho e kire no ne yire bible man na kwan say o bisa na question obebisa na question a be ma na wie no na otu saa na mo no ne mo adam ma na aka na eni kunu no wo mo ye anuanom na obibi kire obi adwo otimi bisa na mayento oba warefo no de ontumu mmisa ne kunu na o kire no na sanya ne kunu na e kire no otimi bisa based on marriage laws like you because ne kunu we used to go for their own wife or their own husband we used to say phrase na e kire say or refer e de ama be ma na o kasa na ono a ne yire ana oba na ono a ne kunu ma yento asa kenkan so kaka ende aha no ma yente ase se o e ma no wo asondan no mu se de Paul se wo monye kom no na o mu mi se o mu kunu nom okay enti se oba bi wo asondan no no oni kunu ono de o ho kwan se obisa otumi bisa ase because amra ne nchekere no echekere wo ma ewo kunu what the contest ni wo se dia owo kunu no o mbisa ono ani kunu ewo ifie ni kunu edi wan me bisa no ya okasa no ene na me bisa de na sofo afri fe kan se okay sa Paul nhyehyeye no a wo ye no enye universal ana sa wo jetum se eye universal e wo ho mo bia eye universal e ma asafo no se enuanum ba be hia se ye soma ye be hia se ye soma nkora wom awarefo wom e na wo mo enware e wom ne mo mra na o kire wo hayi se o mi se ne kuno wa ye specific to the marriage couples no wo mo ya awarefo no e no na sa mra no e koma wo e di se wo hia bible ni ya unim se ye hia enkora no se wo mo nyini mo asu a hye bu ha eni won pato what dey me no ken ye wo emofra teachings a ye de ma wo e na e wo mpanyimfo teachings e de ma ni nyina wo twe kronkron kwan so to wo ase na ura bible no betime yi ni nyina adi na mom ha wasisu dua se ni kunu etimi ni kunu asa lo no enye den enchekere me echekere wo mo a aware enti aha no so eba no akandie no a okay wo mo a o mo ni kunu no no so beda se said ye uguso na ye ka no bible fan so oba betimi lead a gise manko ana ehia na bible na kire yen saa wo titles Tito enwoma no ye hwe Tito enwoma no eye eti chapter 2 bible no eka bribi na bebe se ye hwe wa mayen enhweso bi ewo ho a kire yen se asafo no ba behia na emma mpanimfo wo mu a saa emma mpanimfo no ewo dwumadie bi starting from verse 3 up to verse 5 said be de bre no ebitimi Tito chapter 2 no chapter 2 verse number 3 up to verse 5 tie emma mpanimfo no wo mu dwumadie ewo asafo no tifi asem no wo se wona wanyin asede okay me yesa na se di ha nkora nka ho wo mu anyiri twa so me yesa na se melewa nso mu won brasede a efata nipa kronkron woni nsefuro onye asaduam won cheche nsempa on cheche nsempa pachamento aso na ode ate mabawa adwen mu ama wado won kununum ne won mma enti emma mpanimfo na ewa experience ewa aware mu no wo mo kyerɛkyerɛ emmeba no ensempa nyankopɔn hyehyɛ fa aware ho no wo mo awura mu no wo mo usua hu no eti ehia emma no a saa ma mpanimfo kyerɛkyerɛ won na ede abie wadwene mu right na do wo mo ekununum enti na wo rape ape wa na makosofo afiri fa ho aba okay me da se eti dia bible kwan so dia ye kan nyina ne se o kristo ni die onyankopɔn hyehyɛ mu se de ode amayen no ye ntimi nkwati bible nye bibia bible no na ye manual ye constitution a ye di dwumadie wa asafo no mu enti onyankopɔn nasem ne se emema na ye lidi asafo no dwumadie na emma no atie na waboa yen ama asafo no dwumadie awie peye enti sa asembisa wo ho abetima to aso medase bebre eye osempakani eye ifakwaku the Church of Christ asafo ewo nkranzan breman eho enowo yentro asumfro na yenko osofo Clement Afrifa ho enom
ɔno nso ɛwɔ Ramsey Presbyterian asafo mu ɔsɔfo ma yɛntio ɛdeɛ ne wagyina soɔ pɔten a ɛka sɛ ɛmaa wɔ ho nkwan ɛwɔ Bible mu sɛ otimi di asɔfoɔ otimi di kan ɛwɔ asɔre bibia mu. Galatians chapter 3 verse 27 to 20. Okay, obeba on the microphone. All right. Galatians 3:27 to 20. But before obekan eno more Titus text here okan eno even one of indications that say ma more encouraged. So one able to me actually nyame asem. Meaning before or can we know 1 Peter chapter 2 verse 9. The entire kasa say you see say ochre send ye nyina ye church resem wa we biblical interpretation hermeneutics never biblical interpretation meaning you take a whole lot of things into consideration. A bit is saying maybe to say na make no you can't contest so one will say you will me di kan me see ya e man e bae your situation a surrounded around. Mom says they say yen ye wa hey. Obi asantini, obi ebununi. Eni ma bi e be koso bi e wodwumadi a yedi no. Ye coach am yenya some belief system. Sa this belief system no e influence ye obi bi a yedi ye. Enti test no anka say da ho no. Edu ba bi na wo fa no literally. Bi me hu no no. Eno na maka. Edu baby a hard because Bible no was not written for us. Enya yen wo choro ma na o choro ma hwan mu. But ye wo the original recipient enkrofuku a directly ye dem avon but winning choro sem no ekọ ho but onyame enam so de ma ye wo enkitawodi enyame ni nipadom edi hu nkoma ene affect it. It is a wo hwe choro sem no direct ne dru baby na uma literal interpretation edu baby a ha won chirichiri mu a wo de ma yen ne e wo yen ye preso eti say ye hwe send ye kanu a we the Presbyterians ye believe what we call the priesthood of all believers and no chere say yen nyina ye asofo so yo ba wo ye bema you believe the entire you believe when say Jesus Christ abayen senkyere ne ade bia mai the coming of Jesus Christ. Ayen century ni biamaye. Enti mayeni kan enhwe Galatians chapter 3 no verse 27 to 28. Galatians 4 ngoma. Mina we bi. Galatians chapter 3 verse 27 downwards. Was it if we say mumudu do a wabo won asuko Kristo mu no mashe Kristo Yudani ana helini ni ho akwa ana wadihye eni ho oberema ana oba eni ho bi efiri se mu nyina ye baako Kristo Yesu mu na se mo ye Kristo die a enie na mo ye Abraham asefo na mo nam bohye no so ye adidifo amen. Me ba jo sa ko ehodwa chapter 5 verse 1. Galatians 4. Galatians 5 verse number 2 fiase wo se meresi Kristo kwan baako se adehidie mu na Kristo amayade ye ho enti munyi na pintin na momma omfa akwaye konwa ntoato mu biem hwe me Paul me se mo se watwam enti yenyina so no ma anka kai 1 Peter chapter 2 verse 9 na me fanka ni nyina nsi prekomen pese right 1 Peter chapter 2 verses number 9 was na modie moye abusun a wayi won ahen asofukuo oman kronkron oman a wafa won aye ono ala ne die se monka die ofre mu free sum mu ba na han a eye nwanwan no mu mani ye enkyere enti owahene de ye gitu ni se Yesu Kristo fra wa frɛ Paul wanka say di nwa dance ye chefa kese a odi amama adoma kyede a Yesu di amanyankopɔn di amaye no chefa kese a odi amama Paul two things. Either say situation is surrounding nienti a Paul de baye no. E was yet as ye.
the cultural settings are not poor woman. I want to hear Tracy. And yes, sounds then we can say that. Does it mean that poor be bias in one way or the other? On one cultural background, because our poor ya can one semi. Just say you used to and one of them be church mono. Poor and one casa outside abo and maybe abaso. Sa poor young casa. And near my would be brain crofon, Mubua ministry, would war, need you medum bedin. Paul was talking about it. But what the young the priesthood of all believers. Yang I in a sofuku. Or Freya free sumu abahemu say, 90.7 we the many young child. More also for quote with Joel. Joel chapter 2. Ever for failing in Acts chapter 2. Now, brought back in Acts chapter 2. No, Yang I young say, Emma of Acts chapter 2, verse 16 to 18. Verse number 16 to 18. Acts chapter 2, verse 16 to 18 was na ye ne dia odi for yo kan no se onyankopon se na ebeba se na aedi achie no mu mehwe me honhom no magu honam nyina so na mo mamare ma ne mo mama ahyenkom na mo mlante ahu anisuade na mo mam na mo mpanimfo asoso adaye na menkoa ne memfena eso na nanumu no mehwie me honhom no bi agu entimeya onyame honhom e ba e one discriminate. He gave it for all. Or the mayina. But when him say kase bibi ya biblical, me pese e chira de we mu wa. It's not by individual selection of scriptures. The Bible mu ne maybe aya peke. But in totality, ye ka chro sem ni bomu a. Saying na chro sem e kan fa. Sansem wa ye ke nyina no. Even ewo apamda demon. Papa Koti Genesis chapter 3. Say no me can obey. Say bibi ntumi anya mfa ho a Yesu be yede. This is the salvation plan. And kwaje nwodwuma Nyankopon be yema aye. That is why Jesus came. It is a Yesu ba yede a. Then we fraying every all angles. Say ye betumi abeye. Notwithstanding, a man was a mayeking. Yes, Christ on when you're fruitful ministry with a ma. That is why the young say, look, who can say, Onipa would be can't and Pano would ever say a wagon one was a woman. Notwithstanding, a good time a years woo, no sorry, Onipa back where the first evangelist after the resurrection of Jesus was Mary Magdalene. Me pese me hunu say ye can be biblical nyame asemo are we saying say are we dealing with the individual selection of tests? And this also for said ya okay maya obobo mudi Mary Magdalene ne ya keka ho se na nyame pese wo mudi kan a Yesu ba ye no o se ye nhwere na ye nsua no ye di nanamo achi okay aden na suafo no ye hu so yi ma edeka ho on say ebrebia okay o se mpakani kasa kro de ye mfanto ho ebrebia ne ofre adwuma season bia ne de onyame o de omoye but notwithstanding say ne bit maka Deborah was a judge. Deborah was controlling a whole community even in the Old Testament. And that God was using here. Or the year Juma. And the Ebrebia ni nyame crofo appoint one. Are we saying say yes we the 12 disciples. And the man e trying to wish answer no money ni nyame Juma. And he hadn't one sake one pam one free. But ye share and wakura sa me e de boa Yesu Juma. Yesu no di ho dance we say no. E ma we o ma support. Number 2. Yanko with the Old Testament wa na yen say e ma would be apart from Deborah. You know how Esther portrayed him on the land of Persia. Yamfa kola anshe Esther. In fact, even in the book of Esther, there is no mention of God's name. Yankas wa yesofo. Now so this woman played a leadership role. Even though nobody can a monetary there. Now so I said in the name of it was enormous. Where as a man is ekan. But Papa was saying, say, we were born Oba and Yamenche. Very good. But say Oba so it me Emma Bema ba.
na the mobile to me wo be ma ba mani to me be di osofo a na de onam ni mu ode ne ba yo ne be di osofo no na ono no de be ne ye be se kire no all what we are saying is say you see bibi bia nyame ka bia no can in perspective Bible no a position in perspective de ye di gu gina ye bi eni bia ye bi eti Bible no ntimi contradicting no one da say ye ne sa de a na you focusing only what Paul is saying ever what they are then some way one way or the other contradiction bi kakra asha say ebem meaning yes I want to say ye normal even traditional settings no de na kan ne tene say e ma dwumedi an odi nyana ne say oware onwo onhwefie. These cultural settings with the Jews no are similar to that of Africans. Sabotaya no ana ewo ho no ye kura ye pen so in Africa emere say na ema etimi sha say they can do something on their own. Sa kind of eniema ni nyina no na ye de na wo ho na hyehye ho. So what I say ni nyina ne say the patriarchal nature of our society, men dominated environment. They do better, we bully women. So in the writings so there be a wa e ye me na pick information omu nyina no writers no 90.7 eyewitness but we be to say look we a historian look ko picking information but from me background no yan just say the book of Matthew edu time na ye ka obofo ka kasa kire de obewo agenkwa no e ho adi na oboye obodin say e Joseph no na ko kasa I stand to be corrected. But in the book of Luke, Obodin said, "Eye Maria." And on the Kokasai. Meaning, I say, your background, your belief system, baby, your contest, are affected. Me share within the toes of the scriptures. Me no say. Onyami ensi ma hu kwan say. Want me encode that. But me ya ministry na me fancy. Ministry itself is about service. Ministry to be a pastor is to say a pastor is a shepherd. Someone a shepherd or you going before no say any pakoro or your servant. Jesus says mu bi person or ye kese esin wo nyina then the person must reduce him or herself as a servant. But when James says make kabrofo bebre bi sa no until what say o meye de o meye osomfo enti di ye da me so say osofo pastor Clement Frifa a servant Clement Frifa. Na say eye wo som de a yenhwe e man ni me ma ho amanesu till e man na hwenkwala e man na tetemba. Are we saying say when women are positioned in leadership role they can do it well? And on a mission say na me can say something radical I shall see in our generation. Na say afeli ye hunu say e ma won ne pa bebiri ti kane no sukuru kranfo omonko tell be your question be bisa no. And on another 1 Corinthians, one of the things I was addressing because most of the women were uneducated. The questions in any would be bisa, and in the be a critical problem. But and now you won't say no, these things are happening. Now, your systems, your governance, institutions, educational settings, your secular world. They are doing well. More or less. Adia Bapa, yes, I believe in say. You believe in holistic ministry. Holistic ministry, you know what I say? Oton Jenia, Ewujumua, you are doing the work of God. Who yenya miyejuma? Who your police ni now to office wa? Who yenya miyejuma? Are we saying say leadership no? And non kwane say yabokola. Leadership no? And non kwane say are we going toe to toe with the things of the scripture? But onipa or your osomfo edemaninuano, the person is doing the work of God. It's more or less a mayor so me any leaders who are sorry, they are leaders in our community and they are controlling us. 90.6 because our settings in your you were teacher from your headmistresses. You were encrophobia in other settings, banking sector, your money, and then your parliament. Nipa say no. No ye nipa nhehye ye. Oh yeah. Asase so no. Yes. Ya na ya hehye saade na man ba woni ye kan nyame asem, ye kan tworo kronkron asem. The Bible no did not come in a bag. Nyame when you the human nature emfiri nsem bi ono ye.
Adie bia nyame ye bia no a collaboration within man and humanity. Eti ye bese akere say enema ekoso nyina no onyame on ye tie nyina no we are here for an assignment. Assignment ne say me be som wo ba be som me ye somafo Everybody catch Jeremiah. That Jeremiah bra wo da wo na yem no na ma hye nkom bia to so. You are a prophet. Go kwana kwa yedwuma. Entimo de presby de ye believe in the holistic ministry say emma enso nyame adom wa kyede nyame wo nipa bebre ma won nyame adom wo won so owonimdie owonyansa nyame kre ebo won say what we term the imago day in Genesis ni suban so seninseso the 27 say in the likeness of God he created them. So that is how we believe. Yeah, yajitum. Say nyame amma won that kind of it's on beti mai. Yeah, da si bebre Osofo Clement Afrifa na wote ne nkan no ye beba Malam Abdallah nuhu twene ho enom na ansa na no ye be pese ye be ko break aba tiawa ye ba ya na Malam udi ye ewram ye ba ye beba behwe ofa firi nkramoso mu ne wade sua foforo a wonim emu no wode aka ho ama ye hunu se nyame jeton because sofo firi fa de ese ne pise presby asoro mu de emra ma ho kwan na bible no wo mo nte ase na wo mo gidie ne se emra ma ho kwan se ma tumi di kan te se de aye kan ye ba sisi a ye ba me ba wo so me sa se firi ho. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa achedie yaba sompa achedie 2023 Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene ewisia mobo enuti na sompa 93.1 Kumase sompa 90.7 Enkransa sompa 98.9 Sunyane yaka bom se bronyen yebema enisia ene ekranfo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598-559802. Meeting beam 0598-559802. Edia was yetara 1 media. Na November bosomeno. Nide edi kain. Ena ye chro ekrafo ni din. Enti sa wo nkransa na ye krania. Kotro udin. E was sompa enkransa. GCB edani mu hwa. O sunyane so a kotro udin. E was sompa sunyane. Night market hwa. Na Kumase de ekrafo nyina ba be tro wo no din. E was sompa. Ye ni Rome hotel. No she eye bosumi du ba kono ne de di kan na dwumadie no akasa de bronya bosumi ne de to so atuonu ba ko ne bebogya trada na de mo de tom ye no ye de ama ekurafo yi wo de bibi wo 1 million ko so 1 million wo de ba to akoko na de abomo no so eni anwa ne sadi si no so nyame nhira mo pa wo ya ade pa na yesika na ye ntoma so a wo betimi de aba afenso say niam bi ense ye ti say mo eni anwa so a ye beji mo amu ye bi afie twa mo no emu adanse de mo amu nim sompa achede 2023 ebusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyi ye wiye sompa achede 2023 ekunafo eni enyanka ne so wo mu bedidi 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa
diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Why you caring? Reading. Asking. Bishop 75 Enterprise. Empempradie, Comadie, Empetia, Abaconkawa, Nina. Yedi Sisi, Yawon, Esbejem, Emi Nimunyam Dead. Bishop 75 Enterprise. Dealers in all jewelries. Say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches. Any space that would run in Bishop Jewelers. Yenim ne fretiti we din somade hu jadada ai wono no dido no etson ensomade say your wedding rings, engagement rings, dear pia ye want set wo and ye want baako Bishop 75 jewelries. What's the word here, worry? Who is sooner? Who is Kojimo? Adibia, and Maopani Pem, one who sees Siriamuti. The other best was the other bet 2 home, the other bet 1 sack, the other bet 2 9. A jewelries, dear, a Abish Kumase, Yom Room, plot 17. At this year market, Chihuahua, Abi Plaza, a Dankasinim, Edgemore phone anymore. A Chuara Copem Mementa, and Opanuncia, Copman Renuncia, Abish will be more open to draw more to any Baku Bakuina. Say a jewelries, dear, a Bishop 75 Enterprise. Fraying 0598585219 and 0554 304135. Bishop 75 Jewelry. Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop Yewonyame. Why you caring? Reading. Everyone wanna me tell say Obano say woko Canada. Oh, woko. Okosuku. Na yesi ejapi abano so okọ na nso onu die okoye adwuma. Me say amafo kwekọ no. Enya gro. Jaye no hwan na di won kosa no. Oh, Express Group boya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Pese otukwa ama no ne die. Wode obekọ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Let's say a visit and now turn so we go Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany numa what they obeko. Say ya juma so what they obeko Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE and GMAT, they will assist you to write. As for labor, runabout wa and crying. Kanachi First Light, Tema Community 18, Lashibi Gold Filling Station, Sunyani Silver House, our High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices, our Mabebre, so telephone 055-555-0067 and 0249-000448. Yes, I am a wakwaba. Gyedie Ne Sen dwumadie ena wason egusue dwumadie eba wakwemu kwasiada we ni kwasiada bia anwumre nonson etwa ne ho ewo Sompa TV ewo Multi TV decoder no eso esan twa ne ho ewo Sompa 98.9 FM ewo Sunwaye afi Sompa 93.1 FM Asante Mantamu Kumase ena bono apuye kuro nkranza Sompa 90.7 FM. Malam, mamemra wo ho enom na ye kono sadia na me kano aduru wonso woso sima edu ya ewo ye nimu sinipi wade sua Quran mu Bible mu na fa kire ye nienti a obadi kan a enyeye minia me dasipa sasem we akoye enantikuru enantikuru wamia oneti umia so ye ofase ya no kre nti binya mia mana ye ya na afiri ho pra no kre ni nyame anim ni me bra panyin wa kire ni ma bia ni so na emum na obezi on wiase yeso ye kanyam so nti me hye me kasa aso no me kan se oba betime o kandini e wo no yonkom ma no so wiasa sitena mu oba betime o kandini e yankom hye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kan sem bi kire o se wiase ebe ko na wie ya ade yen senkyere ne alama a ebe hunu se wei wiase ne de bana wie ne se
samra ebe hu se emma eba bedi mema so no samra yen kan hu se wiase no na wie ekomu no na ye ekono no 2 me pese also me bisa na question ba ko bi Jacob na o emma do sen according to Bible actually say Jacob e wo 12 sons but e no kre omo ye 13 Jacob wo mama akomako 13 na obaba akom na friend Dinah right but ye chichiri Israel busun ko dumienu no sankrofo so be nyankopon asofo a omedi dom anim e wo Israel no ye yi sa oba we di ni sinchin di ntira so oba enye okandifo the first point enti Jacob ni ma dumienu no nye omonko a ye oba ba ko friend Dinah wo kana samana ne ho ofepa kura bi wo Israel nchen oba we from Second omukoto Dinah mona na onim ade ni nuame manam yeye o se mo pese mo ware yemu na sie so ye ware mumu a emere da ho se ye twa ye be ma nti musu mu twa mu be ma se mu twa mu me ma de e mam kwan na ma be ware yemu na ye so yetima ware mumu ampa odo asem emakuru mu me ma ni nyina ku twa mu be ma nti di na nsa afefare wo mo no na ni nua no me ma no dumie no twe sikan si yakura na ase yi me ma na wo huru nyina afiri ho enti no mo ye maku du miensa but I am so oba enye okanini ntino ya record ni din kura de afa ma Bible mu is the 12th tribe of Lord Israel oba Quran mu a uko surat al-anbiya Quran chapter 21 verse 7 mpesa wo kan mame English kan mame yo ente English no say and we sent not before you was Muhammad yan fasmani bia ma wani mu except men di mema to whom we revealed omuna nyankopon se wode na ndisodi hunu e de kire won the message. So ask the people of the message if you do not know. But what I say nyankopon soma oba right FM according to the Quran enti se ye ba ye hunam famudi a fine oba betime ye wokandini amana yi nimo say banyam sumudi a purposely e mema adwuma enti na yamfa Dinah ameka ho because 12 tribe ni na on be ya kandifo e wo Bible tumi ye nyame adwuma oba betuma ye nyame adwuma amana yi o twe dom na o de kwa hye berema ase nimo on twe dom no se on na be di sa dom no so da but onu mo betumi apia kwa bonten watwe dom no e de be hye berema ase no de dom na bremema sanity na minim sadia Acts chapter 2:16 no esi wasama wo kan mu o se Priscilla ne ni kunu Aquila wo mo no echrechere Apollo nyamedwuma enti eno no minim Apollo that time no otna Priscilla ase second ni ana mpacha odi ba ku bi show say Priscilla ne hwan ni kunu Aquila mo also odi be man be bata ho adenti na wamba Priscilla ne ko anye pie headed no odi be man na be bata ho ti be man se ne Christ e ka asem bi kire no wo se wona na ye abusani nyina ati se de oba so ne ti ene be man no san so nyina ye ti ne awurade no sa pepepe nti oba de okandini wuni ho kwan menua fa me ko 1 Corinthians je sofo kan ya mame 14 no verse number 36 up to 38 na say asem we wo ho esi wie na say obi ka asem foforo bi o Bible mu na me se nipa ne gidi o Bible mu na esua because Paul be wi asem bi wo ato kora me gitum sana me se me nua so be giatum sana me se wo so be giatum mpacha yanko what's it 90.7 FM mumu na onyankopon asem no free by nyankopon kesa kire ma o wen na nyankopon kesa kire mu no wo se emma mu na nyankopon asem free by ana anase mo nko na ase na ba beto mu ko 37 ko what's so be susu say we odifo ana me pacha obi anya na so yi wo se obi susu say we odifo anase ehunhun munni a ohun se di america ma bremu asem we ya Paul say o kan e nyankopon ahyede nya me ma ahyede nya Paul ahyede se obi hunu wei onyankopon hunu onyankopon be hunu no ko verse 38
Ona so bi hu ye Oyakopon so hu no. Mo to obi abohu say oba no kwan say wo kire e wa so ndam no so Nyankopon be hu. According to the Paul. Court to aso. 39 was empty minuanom mumo adisa kam ho moden na mo sika sa ho do kan ho kwan mo na mo nya ade na fefefe mpacho hokra de him verse 38 na hia enti obi a wujitum say sasem we efi Nyankopon Paul say asan wo kan mfiri ne tirim e Nyankopon anu asem nipa so ntimi nsi Nyankopon kwan nyame se ne me soft panyini kai we God of dynamic metiase na emum nyuma bi wo ha e static se de me bra panyini e kai wo so oba be fa nyinsen mpacho Yesu oba bewu na so me man fa nyinsen dintra we e static o domi owo Nyankopon domi owo wo se enam se wakoda da oba ni nti wo obetwe wo ase e wo nkwana nyina na obedi dote e wo nkwana nyina na me bisa o e da so tesa da bi bisa o question ohen no o di fried rice e da so tesa na tie na it is am penalty ti se ni Nyankopon wo fi abodin fiti ase wo ma oba ama me yo kandini no sa na wie no so no oba ntime yo kandini e ma ne nye yi da me da se bebre sa na oba so ntime nye yo kandini Reverend Osei Richmond. And the next 10 minutes, also fire room would Gyedie pa jam potting. We got Malam atu Bible no more quotation, or 2 Quran no quotation. The actually say, Oba a shadi nyamea shato on to mean de kind. A dear fofro bium now also ode soswa mayen. The next 10 minutes, my intio. Yo, nyame enshira yina na de adisuano ede. No correct. Some nyame enshira mo. Na monkoso ema dwumadie no enye kese ewo ewrade emu. Se ebie nipa bebre entiasiem. Na minim se ekwa ekida nyame abehye ne ho animonyam. Amen. Ama obi betimu afiri Kristosum akoda ne kremoni. Kremoni nso betimu afiri mu aba beda ne Kristoni. Based on teachings na yede ema nyame ema mi Gyedie ma pane se oba betimi abeye sofo amane ayeye according to John 16 verse 12 me pacho ma ho ya quotations the baking can be brave na nyame tumi adadi amaye John chapter 16 verse 12 this is number 12 atifias was nokre was me won sempi me come hwe mo Yesu Kristo se ye ginidi a o se me won sempi me come kire mo na so muntimi nso sesei na so muntimi nji sesei na se ono nokre ho no nya ba a obehwe mo kwan akọ nokre no nyina mu amen and according to John 4:24 can also emaye eti Yesu Kristo se me won sembebre me come kire mo ba muntimi nje na se nyame ya adom na as chapter 1 verse 8 no me kronkron nyaba na me hwie gu mo so de ya mo bete niema bibira ase edi hwan nani mo awurade adwene according to John chapter 3 apre Nicodemus go Yesu nje no Yesu kata se wa ye mfiri nsuo mu ne honhum anwo a wontimi nya nkwaje wo se na baabi ya maduri mesida akọ Yesu ka kire nse emfenama bokọ baabi a epe emfenamo e bokọ baabi a epe edi se now no nyame nhye mu no wo se wo ba ni sofo a wan ni betimasi ano kwan debolo ya ye kana se mi obi te se Otned ana se obi te se Samson obi te se Jafta obi te se Samuel ne obi te se Elia ene obi te se Gideon omo nyina perform one week edi se nyame de Otned aye abu aten agene ma onyame di Gideon agina ho agene ma ti na ebetimo condemn Gideon se nyame emfa na nya adwuma na ntimi condemn no right but adwuma no ye ne bia na debola eye eti se nyame mpese ma ni monyam bedadi a saa bere na sofo na no honom na owo hen na aden na yantro yempese ma beye no yatro ewo Timothy enti edien quotation ad betim de akire ya me hu se nyame pese maaye God bless you nyame inshira amen nia me pese yeti ase ne se
Paul no a ɔka saasɛm no nyame honhom ɛne ma ne kaeɛ ɛna yɛn nso yɛyɛ adwuma te sɛ Paul no a even Paul no kora Yesu ɛwɔ hɔ no na Paul ni hɔ Yesu ɛkɔ akyi ɛna yɛnya Paul ɛna ɔka no John 16 verse 12 no sɛ me wɔ nsɛm bebree me ka kyerɛ mo ba me kɔ ɔkyigyinafoɔ no ɔbɛka eti according to John 1 verse 12 no wɔsɛ dodoɔ no ɔgye me din di yɛ no mama wɔntumi eti sɛ mmaa ne mmarima agye di a eti nyame kyerɛ sɛ ɔde tumi na ma mmarima nko ana yɛwɔ mmaa bi wɔ asafo mu a nyame bi ɔmo ani bi mu asafo mu ɔmo timi kura bɔ mpaeɛ sere mmarima ɔmo timi yɛ nwadeɛ ɛsɛ mmarima wɔ hɔnom obi betimi abɔ mpaeɛ nyame ama na nisuade hunu ba necessary na ɔnyɛ ɔsɔfo a odi asafo kan but yɛno na yɛsi kwan yɛno na akwansie no yɛ nipa nhyehyɛ yɛ na yɛsi kwan yɛno na yɛsi kwan na as time goes on to yɛ ni bebi no edi ɔsi hwɛ ɔman bi ananka yɛda sum mu ɔman bi ananka ɔmo ani efira han bi abie edi na Kristo sɛ mu behunu adehye mu behunu nokore no na nokore bɛ mo ayɛdeɛ bɛn John 4:24 kan hɔ na yɛnhwɛ biribi ɛwɔ ebia ɛbɛba Hebrews 1 verse 1 wɔsɛ onyankopɔn yɛ honhom onyame ɔho ɛha according to John 4 yi Yesu Kristo sɛ etwa sɛ Jeremiah chapter 31 verses number 1 David 31 verse 31 verses number 31 say ɔse hwɛ na bi reba and I get you I don't want to 28 year work I ask where I am no yɛn himself Paul asɛm a wɔka no even Revelation chapter 2 no unim sɛ I'm sorry wɔn no different churches baby and gyina sɛ na ɔka fa asɔre nyinaa power hwɛ different churches with different purpose asɔre biara ne message ya na Paul ɛtwerɛ dɛn ɛkɔm ɔmo
enti sɛ wo ka ne sɛ asɔre baako pɛ no na ɔde message ne ma obi anya saa nete according to Revelation chapter 2 no ye wo different churches nti asɔre biya mu ebi aha nsanom ne ha omo ebi aha sei no omo mfa ni die mu omo kunu ene ha omo ebi aha sei no omo ye adwadifo paskwan ye omo fa so ye omo ne ma ton omo ne ma na eden ha omo nti wo kan Revelation chapter 2 no wo say directions ni nyina no e different fa mi wie wo Jeremiah 31 na to na wie na yenko o se hwe nabi reba awurade asemnie ne yuda fie be pam apam foforo same ne Israel fie ni yuda fie be den ye be ko apam foforo ante se apa a me ne won agyanom pam da a me so won sami yi won fie mizim asase so a won ye ogugu ma apam no amen ye hwe Ephesians 4 verse 11 no a was say wama hona me pese mi wie ni yi pa mi hona Ephesians 4:11 hona me pese mi wie ni yi right enti aden na yen twen ya dwene nsi Revelations ne adi samu anyame aka to wo na etwam aba no na yeda so gina tetensem na so yeda so gina tetensem na so abradem so etwam akọ fami wie ho na enhwe bibi fa wie ho no ma na fe yanko wo si adom achedi ahodo ne botae na wama ebinum aye asomafo na wama ebimu aye asomafo ebimu adifo asempakafo na watoto awotefo yie ama osom adwuma no ama Kristo nipadua no sie akoso amen 85 gift no full ministry na work no hono aden na yadwene gina pastor nko aso aden na hwefo nko na ye ka abra ye wo apostle ye wo evangelist ye wo prophet ye wo teacher and they all perform the same function but a therapy akoye say ye no eniema bi wo ho a na ye no say Richmond ewo ha enom evangelist ma memra wo ho enom within 1 minute afi si Gyedie pi fama ye na afi yenkofa afrefo no so adwenkyere meso so sima ba ko ne fan wo ye nim si Gyedie pi ewo nkomo ehu fama ye se ne dwam wa dance ye ne sen wo Bible num na yenko Revelation chapter 2 verse number 20 up to 22. Revelation chapter 2 verses number 22. What's nanso me wo ho asem ha na oka tetra asafo mu ensafo nso ana onua ne kotu no na me ma wahu se na wo mnyina di nyankopon asem ne ye adwuma na enhyehya a onyankopon de ma asafo no na wo de ye adwuma ti tetra asafo mu bofo no awurade bo asafo na baso na okire enwuma na asafo no ye ne moduru verse 20 na o se nanso me wo ho asem ka na de ansa na Bible poso ka chiro no oba esibe a ofre ne ho se ogifo no kwan se onchurch na oma oba bi a ye frɛ ne sen Isabel a ose oye odifo e kwan se onye den onkyerɛkyerɛ Bible ne ho enni asie Bible on contradicted right enti kyerɛ kwan so wo mi Gyedie mu ye mi nim wo Bible kwan so e ba osɔre osom dwumadi a emema ne die de mu me da say osofo afrifa si Gyedie pi tiawa sima ba ko na yenko o microphone sofo me Gyedie say ne ekoso nyina no it is what we tell doctrinal issues about doctrinal issues obi ani ni Gyedie eti mesre se tore bi ho na u quote from somewhere and I wo kan wasem a was say yet the wo what you say because biblical interpretation is a serious matter but sir and some ye can nyina fa doctrinal issues and one man sorry bibiri ba ti we ba no aponi we de ho no de a kire say meme de na ye papa ti doctrinal issues say what me radio so I don't preach on doctrinal issues because me and someone mostly nipa no nkwaje ho adwuma no ye because doctrinal issue tore bi o no matter the obeka bia obi ante ase me da ase osofo malam ma mentio wo de oda so gina so na sinipi sima ba akwa na yenko minia nda wase se de okay no kre it sinipa woto wo ye den wo de betena ase wo ye den wo de betena ase enti efri nyankopon na body ase ebisi samrewi wanyi oba
say only di asafo senka obabi nyamu betima ye obabi no mo lead asafo a enka Yesu Kristo ni maame wona ye first woman a kebeka so evangelist but enam say oba nyankopon emfa no enye sa adwuma ntinu ukokora animu a wose wa umuho so de kan on be na rank na kuduru ya fana kuduru prophet amana rank into oba utimi eni asafo ani meda ase bebre reverend ma mintio na wa Gyedie P na yenko o microphone mra on. God bless you. Ebacho yebesa Revelation chapter 2 verse 20 no mesre say uyi test no so akansi one kanyansi kan ho ni nyina si mame baabi a agya eko 2 ye no Revelation 2:20 no na yenkan ni nyina nsi na yenhwe say nkyerɛkyerɛ bɛn momma ewure mfi sɛ ye wɔ nkyerɛkyerɛ ahodo bebree bi ka Kristo ho asɛm bi so kura bo Kristo akyi it is obi gaza wɔ kyerɛkyerɛ bisa ne nsɛm no a o kyerɛkyerɛ mi ba tɔ kan si ma yɛn ne ntira na nyame tia ne sɛ ma ɔbaa ne nyɛ den ɛnkyerɛkyerɛ kan ho ni si na yɛnya point ne so wo ho asɛm sɛ wo ma ɔba isbe a ɔfrɛ ne ho sɛ odifo no kwan sɛ ɔnkyerɛkyerɛ na ɔnada menko a na ɔmɔ adwaman na ɔnyi you see enti sɛ wo read Bible no a based on one ayi niema yɛ condense nyɛ kyerɛkyerɛ papa bi ana ɔkyerɛkyerɛ manipa akɔse yemu ba me nia me di gina so Galatians 3:27 no say oba betimi aye sofo maame ana sofo ewo Kristo Gyedie mu menu Kristo na ya gina dinti family we Galatians 3:27 to 29. Last one eno na me ko family 3 verse 27 to 29 was efri say mududu a wabom asu Kristo ko Kristo sɛ ɔbaa mu wama ho kwan yam yɛbɔ nasu nko a no anyame Yesu adi na tumu de muno mɔhyɛ Kristo Yudani ana helini ni hɔ akwa ana ɔdehye ni hɔ ɔbɛrima na ɔba ni hɔ bien efiri sɛ mu nyinaa yɛ baako meda se osofo fasi hono maye na yenka wo se Gyedie Ne Sen dwumadie na waso eguso yi dwumadie eba wakwan mu kwasi ada we ni kwasi ada bia wo Sompa TV so esentwa no ho Sompa 93.1 FM Okumase Sompa 98.9 Usunwane na Sompa 90.7 FM wo Nkranza bono apueye mantamu yeguso ayeka yetiefo ne se Sompa chede no eba so na nyame ya adoma bronya bosome no ne da etoso adaduonu da baako yebeche akunafo ade yeguso ayeka wo se wo achade bi a opesa wo de che obi bronya imu a ubetin de abeka Sompa achade eho na yede ache ye frefo ne yetiefo enyina mepacho se ye aduane a hwese ohunu se ye aduane a empro aduane a udisi hɔ a ebeche ebiti se emo anwa sardine ene nnuane a etete saa afi ntoma ntaade suku ho neema nkwada betimi de akɔ school eno so de ba ye beje na yada wase ewo hɔ enom se ebia na wode ne yesika opesa udi sika to your account no nso emu a mobile number is 0598 559802 0598 559802 edi ebeba no eyetera one media anase Foster Blessed eno ene edi a ebeba enti ya na wahye no nso saa ede amayen meka wo se Courteous Marketing Agency wo mo anom de ahodo ede abadwa so no officially 2023 bronya way ya the Courteous Marketing Agency for product ena AD eyemienu ena wodwa so say isi a ye ka say ye wo miso fruit drink wodwa eso say isi a emu ode emu odu onom a wo mmea nkasa nkwada betini bia ko school opani betimi anom kramo betimi anom osofo betimi anom ahoho besra bronya imu a ya ma wo mu binom na waye adwuma ama honam agene no anom de baako betimi aboa 5G eno no grape ewo mu guarana ewo mu ginseng green tea and a grapefruit ni nyina no okọ Sompa FM bia okọ 21st clinic bia Ghana ha onsa ebeka bi maka 21st clinic ide na mamenka wo se
yɛtumi sa yadeɛ biara wɔ Ghana ha nanso yadeɛ baako a yɛagye wɔ mu paa yɛ sciatica efiri osisi akyi ekosi osire mu si unan kokomu esi unan tabro na esi form no ɛyɛ oyaya fa kɔ ɛyɛ 21st clinic yɛbɛsa wo yadeɛ 15 branches Ghana ha nyinaa Nkranza Chechima Kumasi Sunyano Western ɛna Accra yɛwɔ hɔ ɛnum 0540 311311 ofreyen na oni yene edi enkomo sanso na ye ka wo se abi shop abi 75 enterprise ena efrefre we ono na ode nsomade edidwa ewo Ghana ha enom na dwade efo se ubetimi akotu bia beton bronyan so ubetimi akwa akodidwa ewo ho onsomade komade ne ye papa ne bo nso ewo fom esene obi abotom Sister Abi enima Gyedie say wada Roma one no nidwa na obedi ho adanse ama na timi aboa ye Kumasi mrom adehye market honom a na ye ben ubetimi afre Sister Abi e was 0598 585219 and 0554 304 135 ohwehwe ye na ye no ebedi etwa ama na timi aboa ama bibia aye kama abusanfo obekwa adisua ewa amanone opeso okosua IELTS opeso osua TAT SAT ana GRE GMAT TOEFL ene ne ekeka ho o konsrahwe ena akohwe wani so ade na waba express group for na yede wo eko said ya yedin tie no yakwantu nso sa na tie yekufa show o ba ye nchene said yede okonyina bafua wada Roma obetime afre ye na ewo 0249 000 448 and I say 055 55 50067 ofre na ye no betu kwan Kumasi asafo labor runabout wa Accra say o kanishe o de frɛ number ahodo a yede atudwe na ebetim no watu kwan ahom kamle ama wakɔ akoduru asundwie mu afei abusuafo yada yaboafo ne yadwadifo ase awie yaba yedie mu ma ye obetimi aba dwumade no so bi sesi a na waba abɛkyerɛ wo nso ogidie 0598 994994 0598 994994 hello good evening. Wada Roma udini baby akasafi medindi baba isa jama me from Kranza Zango yada se Gyedie Ne Sen me Gyedie say first of all me dama say mo so mama mo sa akonyan me Gyedie Ne say say malam no wadi kan ko se wawi asem nyina wase emani bagwi ya sensen bi betia si sensen bi baba Bible mu no kura mo abrasa de enye no kure nipa no bakan de so na enye sana nyakopo ede ta kire oba de o ede na obaye kandini amana yegi yeda say hello good evening. Hello good evening. Good evening. Udini baby akasafi asafi sakrade opon to kwefia yeda say mentie we Gyedie Ne Sen madase good evening. Whatever ma mentie TV no wo de tie o mobile phone no so ayo answer me there asam na workame nine na Bible no my Bible na kan. Hello. All right. Yemfo bi for France anti fia oye ayi na wasan afrebio 0598994994. Good evening. Sumpa FM. Good evening. Me ba cha udini baby akasafi. Femi Kobi. Akasafi Kumasi. Me da say my enti wanwumre o Gyedie Ne Sen won komo yi mu. Me Gyedie Ne Sen. Oba ufonso bi enim esanse ono so enye Abraham asemi. Yesu Kristo biana owu so no. Abu tomana na sha asoro mu no emutie. Eno ma asese oba asutune enye ne djuma. Onyame ewo botaye esmo oba. Yemi na yini mu Yesu Kristo wu no. Na Madeleine oba. Ono na okufu ye no kobo de wuru. Ma ni pe ya uzampa Yesu Kristo kura owu no wasori. Sekati mana afitu ni ma emwa na oba na mmara na wasi. Yeda say yemfo bi wo good evening. Hello. Good evening. Good evening. Udini baby akasafi.
Pacho, friend Malam, so new market. Malam, Eda say, Ujidi won come way their way. Okay. And say, topic now with this Gano. And it's a about one say over here for software when you know. And you said, about one say over here can people be a second. The force about one say over here can be when you're making the snap the Malam in the Sa pepe na ekipie. Babu babia enyi hosa. Babu kwa unse. Oba nu kwante obedi asafo enim kan. Asempo so onti bi asia, onku fie. Na onku bisanku. Na nukunu enkyere no. Na ti wo dumadi bi a aye service bi a agian no a kwada, question kwada. Na bi a geti mu de. Oba bit na ibi abo. 90.7 FM. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Within the baby of Casafi. I said that I'm putting Casafi. Eda, Sementi or and Ray, would you didn't say? I'm didn't say. What on me? Yes, Paul, Ekama, Colin Casafi, man of my hand, chairman, and was shown at almost made the my name is General. And I've come to my to use to create a winner to be for me the food in the air because into my material. If you can never go for patches for any flap for a moon for apata for achacha for, no more going to put my phone by a bit of ten way or something. So, China, my name and yes, to create a winner to abolish what I'm that and who from Saka, the social remain yesterday. It's an animal Samelia Nibano. What is in Samelia for them as a I'm another lady for Samelia Fonka. And I'm about some woman in the company. If you're bad way from social and Yataman. Yet I say, Yamfa, Ubu Pro, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Good evening, within the baby of Casafi. Hello, good evening. Wadaruma, see your mobile phone, so now Yamon Como, within the baby of Casafi. If I can friend Mr. Sulu, Casafi Crobo. Yet I say, Wadaruma, me into you. If I travel to media, I can reach me, I can say, Oba, Eddie, to me, Oba, to me, and Tretre by with me, Tretre, or Asafi. Right. Yet I see, baby. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Would any baby out Casafi? The Casafi. Yet I say, would you any sign won't come away mu? Good evening. Hello. Good evening. Would any baby out Casafi? I ain't you, Gyedie. Me Pastor from Abraham. Right, my ain't you. Me Pastor Senior. And some no air crossing now. Me Pastor, me Abraham, me Catholic house. All right. Yes, Ramon say, Ofra, wa friend de tie your mobile phone no so. Na tie for akanun tio ewo TV and radio no eso. Ye da se bebre. Good evening. Good evening, sir. Good evening, baby. How Casafi? Bema Santi, me Casafi offensive before. Ye da se era, my intio anwumre Gyedie Ne Sen. Gyedie Ne Sen, nkramofoɔ no duru baabi a na ɛso no mo yɛ asili transit. So yes, ɛno yɛ wɔ mo Gyedie nti wo de wo kyerɛ wo Gyedie. Okay. Ntomadan na mu twa na kan nsɛm bebree. So ntomadan no sɛ ɔmo kɔ masalaki a na ebi ntomadan ne da ɛkata wo manim ebi gu akyire ebi nso gu anim sɛ mmaa no ho nte. Mmaa nso wɔn ho nte nso edu anwumre na masa ne wɔn akɔda. Yeah, that's it. Gyedie na ye chentu wo ba en condemn obi dia wo kire sade a wo de te e de ma wo. Yeah, that's it bebre. Good evening. Hello. Good evening. Good evening, baby. How Casafi? But from Adiza, I'm Casafi Nkwana baby. Yeah, that's it. Adiza me enti o Gyedie won komo yi mu. But tell me the Gyedie ntire me so ba de my leader. Atrekre dom agira dom ani ma atrekre. Yes, yeah, that's it, baby. Oh, friend, what about my dear Subi? Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, baby. How Casafi? Family that is so cool. Casafi Bunsu. Mira, my interview, and you may Gyedie Ne Sen. The Bible Gyedie mu, Nyankopɔn Gyedie mu. Ɔma ɔban ho kwan sɛ ɔban on church. Oh,
1 Corinthians chapter 14 verse 37 honum aircon 34 aircon and it mean Gyedie Ne Sen bad dear any kwan say oye mo de say leader e wo de say onyankopon osum right yeda asibebre 0598994994 good evening. Good evening. Good evening. Good evening, baby. How can I say? Alex. Me da say, bra Alex, my intio, and you may Gyedie. Bra Alex, baby, I want to know my feedback. Akra minim ubet me action ho kakra free baby. I wanna. I know my intio. The better. Of all them who hold more, a more time, do chapter 2, verse number 6. Ube to me, I can't, I can't, I have better than tea. And Yaku Posi, Obe from Yaku, the Banu to Bemani, or Basu, or Washington. And the officer, or back me, I can't, I am right. Yeah, that's it, baby. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Wada Roma, udini baby au kasafi? But your friend you me kasafi bo. Yeda say my inti we nwrei Gyedie. Me sha me jima dia mudie. Ewi aso me dem say oba de obedi asafo animu a enye betesa na 90.7 FM. Yes, sir. Kabufo di ntoma twa man ho nti yes sir na jo na esane omokoda eno de opene ya yi na firi mu ya condemn no nti no wadaro ma yentie wu Gyedie eno kre eno yen kan sa ne mo media me so Gyedie Ne Sen oba de wodi asafo ni manye yi bedama ye da se bebre ne wo de out de ba ye 0598 994994 o friend na wa ba good evening. Good evening. Udin ni baby au kasa free. Pacho me kasa free shi ya friend ya bua. Ya da se bra ye bua ma yentie wu Gyedie. No kwini me ye Christo ni ba mi ka kamuni no. Oni Bible mo fele. Oso fo na otimo. Oni Bible mo ndi wada Roma ye mfa ne sa nye obi na onim che obi. Pacho mate. No kwini those days the Quran na yen kan oba ye kan nipa yen kan oba kan nti bad dey say ye ma na afia na o kire no problem ka se be ma to dia be kire dia Bible ma ho bai ye da se bebre ne won so Gyedie e wo ha enom good evening. Good evening. Udin ni baby au kasafi. Me kasafi abudu ko de ahemfo wada Roma ye rahemfo ma yentio na wa ma one so kakra ni die mu a me pocho Paul ye Paul na samo kan ya odu bebi ono kwa su sa na so kan se for Philip fie ne mama no ebi mu ye omo ye 4 ebi mu ye ejifo obi mu ye offense condition nti obobo ka we na bibi omo ye 4 nti sa obi oboseni a ntimi ye leader na and let me bisa. Right. Yeah, that's it, baby. Good evening. Wada Roma, udini baby au kasafi? But you kasafi your friend George. Yeah, that's it. Bra George, my intio free yeji. Gyedie Ne Sen. But you Gyedie Ne Sen. Say, but di I'm sorry, any mekandia na Jesus Christo wo na obe wi and come for so be any so. Ti say obe wi no ati bi ahwa mai. O say obi atimi de nka. Damas. Yes, say that's it. Good evening. Good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Wada Roma, udini baby au kasafi? Me patcha family jump, mo me kase fle ku start ma sem kranja. Me da say, my inte wo anwumre wu Gyedie. Me patcha me Gyedie Ne Sen. Ye nyina ya bra ma sefo. Enti oba si di cheche ni be de eye. Na papa na ofia o kese obi Bible mu chere obi no. Ani ye da say ene Gyedie no ana ye pe good evening. FM. Hello, good evening. Hello. Good evening. Bye. Mira, udini baby au kasafi? Your friend
Wadaro ma bra Shadrack na wa ma one so kakra anwure na yatie ugidie. In fact, me Gyedie Ne Sen me de me imagine kwandi a oba be ti atete mana yi ko. Right. Good evening. Hello, good evening. Wadaro ma udini baby a okasafi. Me pa cho ye frame Isaac me kasa free Upper West wa. Ye da se bebre ma entie wu nso ugidie. Me Gyedie Ne Sen ye hwe emra Yesu Kristo oba asase so no. On say Yesu ba ya opawo me penifo ni nyina no opawo ko hwefo ni nyina no. Wa pawo FM oba kan. We ma yati asese oba hu se obutimi edomani. Right. Ye da se no ugidie ewo asemi ho. Good evening. Good evening. Right. Wadaro ma udini baby a okasafi na Gyedie Ne Sen. Pate femi ma kasa free kumase. Ye da se bra yima Gyedie Ne Sen. Pate me di Gyedie Ne Sen oba di kan e wasafo anima enyiye ifise. Yankopon de honhom ne de ebo bia so be honhom no bia so ni nadwuma awase den oye ewo asafo Enti se oba edi kan ya abema wo de oba ntimi edi kan ewo asafo Right. Ye da se pi. Good evening. Hello, good evening. Hello. Wadaro ma udini baby a okasafi. Ipa so ya friend ko ase. Yeah, you are quite in Gyedie Ne Sen. Gyedie Ne Sen ni kwa so oba tre wa so dem. So Yanko udini baby a okasafi. hello. Good evening. Good evening, sir. Wadaro ma udini baby a okasafi. Pacho ya friend ko ame. Yo, bra Kwame ma entie we. Ben kwa dia. Nka mo Bible no de o Bible and asem no because Kramoni na ono de when the Bible no mu a wunim. The minimum no e Bible is there. 1 Corinthians 14:34. Asem no ka. 1 Timothy 2:11. Asem no ka. And Revelation 2:20 no asem no ka. That means a mother won't really lead the sorry. Who bet me out contribute to us, but say who lead the sorry party won't me get. Right, yeah, I see me break. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Good evening, baby. How can I be? Bra Paul Kasafi Takwa. Me da say Bra Paul Takwa de Wadaroma my intio. Anya Takwa. Right, me da say. Me person is myself when you Christian I'm thinking myself na some kakao. Yeah, because of Bible in town and you about 9 on here or buy your candy and I buy it. Aso ubuni sa obene no tinye ko Bible so be tan hon one time the right yo yeda si bebre eno de ma mehwe se menya de otwato e wo ha na afi yaba abebo ne tofa good evening evening wada Roma udini baby a okasafi makasafi tichimani me da say udin mpacho me bisa atemi na atofo yimano wo de fa ye Gyedie na bisa yenko mpacho me Gyedie Ne Sen oba intu enlidi apuna mani na bezem bisa se oba ana wonya le mensita ana wo a ana be sha sorry ye da say my last one and so good evening. Good evening. Wada Roma udini baby a okasafi Pacho me kasa Swiss nyan fi atere. Me da say my enti omira. Ye frame ko fi efo a. Yo. Drago bi yenko. Say ban wa duane ni say unya Gyedie di ba na duane dia. Adinti a oka ma kirewa unfa Gyedie nti. Okay. Yeah, that's a baby. I was for any answer question. Also, now for Fred, you know, Emra, Awie, Ewa, and Nom. Mema Quine, evangelist. What's a man? What ye afraid for no? The Audi Jaya crowd with a young can you nibrentino, tell Yanko. Yeah, your friend for you now say, said ye, you can't Ma, mea, are there no so, mammy? Yeah, your friend for you now say.
said ye di kan e sha ase ma tie fo hunu se Bible kwan so de oba Onyankopon ma ne kwan se oni asore nim. Me da say. So Clement Afrifa. Me da say me nua send ye test ahodo a you use ye. 1 Corinthians you use ye e wo ho. Me Gyedie say ya kire mu ye. Yenso ye de enim de a kire se ne Bible no kabadu you see assembly Peter kan e Cornelius fie. O say na Petro bua kan say no kuremu na mahunu say Onyankopon hwe nipa anim. Na emmom omamu biara de wo suro no na oye adetene no opese oje no. Enti onyame onye enjijimu wo anyway. Onyame nyanyihimu. Madam, yempon wadaroma. O ahen. Meda wase. Ene watifo nyina ase. Nya afrefo nyina meda mu nyina ase. Se de me hye me kasa ase me kae no. Se oba tumi a edi ne sunti no. Wontumi enlidi asori. Meda so gina mana so. Enam se wo hye awade tumi ase. Wo hye ensabuo tumi ase. Wo hye awo tumi ase. Wontumi enlidi asori mane. Meda say eno ne ya ode ase Reverend Osei Richmond. Wadaroma mayintie wonso ode ni tato kra na yen sorry. Kakra American say Yesu ka kire de kodimo say emfina maboko fa ko a epe. Ti Awurade nsisi mu no obetima ma oba ayeka. Otimi ma donkey kura kasa. Den na nyame ntimi nye. Enti mesre say moma inja say babu ne nsa, obu ne nsa so mema wo mu no aduane ayidi. To anu aduane awadi anaso okoto aduane baba akopɛ no a da bia wo to aduane ono a na yeto da bia akotodi. Ti anu ba ne sanso ade ne wom. Ti Yesu Kristo be wu ya ntomadan no mutee ye no niema bi wo no mo a yetwam. Amen. Amen. Ebisiafo na kyerɛ sɛ anamontintin bi awie aboboa no enne anwumre nso yeto nsa frɛ mo sɛ yɛmɛkyerɛ ye Gyedie a hanom na ebrema ye kwan na yɛde ye Gyedie kyerɛ no yɛde asi awura no ma obɛboa ye ma yɛkyerɛ ye Gyedie ɛyɛ Reverend Osei Richmond Christ Deliverance Ministry International asafono ena odano ewo eye nkranza eye amango ase eho na nasoro no wo papa ye da ase pi se obaye sanso ena Sofo Clement Afrifa oda Ramzia Presbyterian safuano ewo akumsa domase nkranza Bono East ono so hono free papa nso ye da ase bebre ye beda Malam Abdallah Nuhu twene ye beda ono nso ase papa nkranza ena ono nso efi de nenim de ebebae papa onso ye da ase bebre ena osempakani efa kwaku nkranza breman Church of Christ asafomu eno nso efri baaye yedami wura no nyina asepi na yaka wo se ye be kire Gyedie na wotwe bia no ana ye dwumadie so no ye fa topic ba ko to ho a ye de bosome ene domu soko suamu ade ye hwe Gyedie ahodo ewom sa topic ye be kasa wo ho we ne ne etosom prensa tinate ne na wotwe miensa so ne adomdwum ye na dasene ye de dwumadie no topic we efa etwato ehon adesua ehon kyerkyeremu yebeba na yaba bedi nkomo no na yahwemu adesua na ye de awie na ye Gyedie ne sen no yemfa nye akyinje ntokwako ye de sua de yate de Islam Gyedie kyere yate de Kristo mu Gyedie ahodo no ni nyina ekyere yebeda yatiefo ase papa eye wo mo na madwumadie edimu na fe yada production team no nyina ase manager Bojebo oginamu dendende ye adwuma DJ Papa Toso MCR one systematic wo mo nyina eboa akwanuasan yewura pam ene wona e ka ho ukọ eye Kumase a Sompa 93.1 FM production anase MCR ne technical team no wo mo nyina ye adwuma ne bi boaye ena mo ntimi ete yenka ewo ho enom okosunwane asada yebeda team na ewo sunwane nso ase bebre wo mo nyina modern mo eka ho ebi ena yede bro yasama ye ka ne se Gyedie gu ahodo wo dia wo no somu
ye na ne ogina ho no onhwe ye na wanhwe ase mo amunua bema owo ahene echampone da se ne ye besan aba na ya ba be kire Gyedie ye mamo da ye Gyedie wanya so mu ni kwao odie ni gie ni nkwansha abrabo mu afutu nyamsumu ani daso ade ni gie bro ni panyina sumpaba ebe sunima sumpa TV yabo sumpaba ebe sunima fawa fide no to sumpa fato sumpa TV na unu arada efisa gudie munsemo ubenya abrabo munsemo ubenya nyamsum munsem ubenya ani gie munsem